Bala Ken Rosas. Inapalabas, naglaban da Michael ken Darius, ngem naabak ni Michael kat adadan na di makaltigura na. Iti rest house ni Jeremy, at nababaunin da amanagan lakay Lucio. Agapoy tinakaro apan ang parigat da ken kuana, ket kayat na narumuar tapno i-report ti mapaspasamak iti uneg. Ngem di na maaramid, kapo taado ti agbambantay. Iti na minsan arabi, nagdesisyon ni Darius asarkan na ti rest house. Nakasarita na nga rod nila kay Lucio, amabalin ang makaited ken kuana iti napapatag nga impormasyon, mainaik iti rest house. Kabayatan na, naalamat ni Emily ti number ni Alexandra, kaya't kinuna na nga awagan na daytoy. Itagagayem, denggan yu tituloy ti nobela tayo na Pauluan. Bala Ken Rosas. Tinagtag naman ang ti cellphone na. Sino nga taday to'y ayan? Awag nga awag. Talaga apag pung-tutan na kaday to ako na. Hello? Anya ti masapol mo? Ma'am, ni Michael daytoy. Apay nga gumungot ka. Si kamat gayam day ta, Michael. Sabali mat ngamin tinambar nga inusar mo. Pasensya kayo, ma'am. Nagsukatak namin tinumber ko. Itaak lang umawagan ka. Apay, anya ti masapol mo, Michael. Ko, ma'am. Ada ko maibagakan ka. I-phone book mo langan dahito number ko. Na-block namin dyan sigod ang number ko. Itaak lang ay mawag. Nakayat ko ti dumawat ti dispensar, kadagiti na aramid ko. Awan day jayan, Michael. Okay lang. Ma'am, ada kayat ko maibagakan ka. Mabaling nga kita ta? O sige. Sa dino. Amo, Michael. Adapay ngamin sabali nga umawawag kanya. Iso anak pong tuta. Ako nak no iso manan ti umawawag. Ngam si kamat gayam. Ada ka di mong pangpangtagan ka iti telepono? Awan matkat di. Un gayam. Anya di ko na mga bagam kanya. Utun madam-dama. Mangantapay siya ba nga ibagakan ka? Ala, mangantapay ma'am. Una. Mga anak itiado, tapos lumukmugak mo. Parang adan to nang namakyan ka. Dahita ka diti pagsaritaan ka? I-love life mo? Hindi mabi. Mabalin ko na matrace no sino talaga tinanghak iti account ni Daddy. Good news, data, Michael. Saan nga mo rito yung hacker? Nga dahil patulog ko nga spyware iti account na. I-click na. Iso nga amin na pinduto na iti computer. Karaman dagiti passwords na. Mamwakton no asino. Nasayaat, Michael. Adumanan ti warada tiago ken nardaw. Nagiinom da edi rabi ay. Sa payawan torturog ko apulo sa nangas asikaso kadakwada. Amo nga ta ni Sir Jeremy. Naadda inseret da ababae dito'y edi rabi ay. Ay, imbag lakit din. Ta nakapaglemang ni Darius iti rabi ay. Ay na, siyak ti delikadaw. Dumaamuan da makaskastrik dito yung rest house. Hoy! Sigalakay! Apay sir. Agpaspastrek ka ka di iti bisita saan minga mo. Ay saan sir? Amukmut maiparet. Apay nga da nakitak akalugong dito'y balay mo. Oh, dito yo! Oh. Kalugong ni Agent Darius Dayjay. Hoy! Agsaw ka! Ako sir, kukwak da ita. Pangal alam iti kastoy akalugong. Kat saan kamat arumrumwara.
Sigud akalugong ko, sir. Di na kami luklukon. Amumatan no makapong tutak. Atoy, pinutan! Ay, agyaman nak, sir. Ay na, imbaglakit din. Ay na, nabati na ito ni Darius iti rabi Daytoy. Number at talaga ni Rose, daytoy na anak. Awagak manen? Ibagak asar dengan nan ni Jeremy. Talaga adi na sungbatan. Ngam di kasar dengan Rose. Aging ka, di sang anta ang makapagsango. No asino ka man? Amok, nababa ka lang akita ti babae. Kat di mo pa'y am-am mo ni Emily abang bangga. Iha, addan sa awag mo iti cellphone mo. Itay pala amang mangag kong agriring. Ay na, mami. Idi pa'y lakal man day nga awag. Mangluklo ko lang. Bayan nyo. Ida pa akong ti cellphone ko. Iha, maragsa ka na, tanalagip na kapinasyar. Dagiti lang amin babaunan ti kadkadwak dito yung balay. Di kay madanagan, mami. Apaman ang mairing pasmi ti trabaho mi. Inaldawak ton nga umay dito eh. Anya nga ta no umakar kan dito yung balay. Tapno kan ayon ti panagkadwata. Narigrigat, mami. Ngamin, adayo unay to'y balay iti opisina. Kan may sa, diyak kayat ang mairaman kayo iti pagkat. Numabalin. Kayat kun nga agresign ka iti dayta at trabahom. Siyak nga binti madandanagan. Mami, di kay madanagan. Tila ang kidawa. Ikarkararagan dak ko, ma. Amukmat adinak bebe anti Diyos. Talaga akasta ti araramidak. Kan, wen gayam. Apay numakya asawa kan. Tapno makitak pa'y adag iti agbalin nga apo ko. Mami, dumtang to day taakan ito. Oh, kat no ada boyfriend mon, iyam-amom kanyak, iha. Ay na, mami. Talaga ang magagaran kayo na niya. Unggayam. Apay. Kaya't yun ni Darius, apara kanya? Oh, isupay lagayam ti kayat mo, iha. Uwan, mami. Kat sapay ko, ma. Tada kamin to ti agkatuluyan. Oh, mami, nagpipintas dagiti masetas mo, ah. Nagpipintas dagiti sabong na. Kasano, kat dagitalatan ti as-asikaswag. Ngam no adda ko man apo ko ken ka, di adda ko man aw-awer ko. Ay na, talaga ada kayo, mami. Tiago, si putam day talakay. Adda atap ko, nga adda kalukwan nga aramiden na. Uwan nga rod. Jakpat siya nakukuha na ti kalugong anakitak iti unod ti balay na. Amangan mo't no agpaspastrak iti sabali at tao dito eh. Kasano kumamakapastrak iti sabali? Kat nagngangato dagiti alad ken adu dagiti agbanbantay iti rabi. Tiago, no napigsa ti may sa tao, mauli na ti pader. Sino kumabat ti sabali nga umunod dito yung rest house? Saan da makatakaw? Tadata di taunag. Di mo laam mo. Amangan no dadagiti mang sisim kada tayo dito eh. Uwan nga, paiso. Mabit man lang, tani. Agin ina naman ang dagiti trabahador. Hoy! Nagtrabaho kayo! Awan, tagin na na!
Ada kagayam dito eh. Nakauldag ka. Ang kapsutak, sir. Ang ginanaakla ko, ma. Nalain ka nagpamparalakay. Bumangon ka! Blackie! Hey! Agdal na ka! Kaya't naksapay matakagatan to'y asom. Ay paltugaksan! Ay, sana, sir. Di mo ko mapaltuan ti aso. Pang-aasim. Bumangon ka nga, Rodita. Tamapan kag luto. Duday to'y asom ti paltugak. Ikariga atak ti bumangon, sir. Sige. Agluto ak. Kaya't mo matlagayam. Nagadupay lapambar mo. Salpag. Darasam! Partakam ti agluto dita. Tano umay ni Tiago kat saan ka pa nakaluto. Delikado ka. Nakaluto akon, sir. Idasar ko laengan. Unit ti paltog. Kaslay di ayan ti fish pan tinaggapuan na. Agidasar ka nga roden. Nakigtot ka manan iti paltog. Kwa, sir. Madandanaga nakngamin no makangagak iti kasjay. Ni Blackie. Sa dino nga tati ayan na. Apay nga awan dito'y kusina paglutlutuak. Blackie! Tu! Awan mo ti aso. Napanan na nga ta. Samat nga umadaday o dahi dyan. Ito'y pispan. Ang mga nonda dito'y. Blackie! Blackie! Ha? Di Blackie? Natay sa amutan. Blackie! Ha? Napaltugan ti bakrag na. Iso tinapaltugan itay. Nakita nga tan nila kay Lucio jay aso na. Apay, inananom. Pinaltugak ko na. Kasanubat nga main. Taulan nakit din itay. Isugayam di nang gwapotok ti paltog. Ilamas ko pa'y kumay ti fishpan. Tapno saan na makita. Nasaya at matinaramid mo. Tapno awanan tinatagari dito'y. Kaslakuran ti asintin. Luto na si Danta. Nayo nama. Mala, mangantakit din, Tiago. Awagak man ni Michael. Amangan no amunan no asino ti hacker. Agamit gayam text message ko. Basa man. Adaywam ni Jeremy. Tano saan biyag mo ti kasukat na. Daytoy tinumber ang mga awag kanya. Paymantas siyak ti mga awag kan kwa na. Amangan no ni Emily daytoy. Adita. Hello? Nabasak ti text message mo? Si kakadi ni Rose? Ti babae apagluklukuan ti kaayan-ayat ko ani Jeremy? Ha! Adaywamon ti boyfriend ko. Gaputa saan basta-basta ti makalaban mo. No ituloy mo pa'y lang agargaryan ni Jeremy. Sika tinabatad apagluklukuan na. Ta saan na ka nga isukat iti sabali, no talaga nga'y ayatan na ka. Anya kakadi? Prostitute? Negosyante ang akas kini Jeremy? Bayadan ka iti uray mano. Basta adaywam laang ni Jeremy. Diyak ka sa pulan ti kwartam. Kandi ka kumagsawi ti kasta. Gaputa amok, nga ad-ado nga amang ti kwarta ni Jeremy ngam sika.
Gold digger ka! Di ka matanagan? Maamamom tumatlaang no asino ak. Ket sapay la ko ma, taintundum tang date na apanawan. Saan kanto ko maamakmaklaat no maamam ti kinasya sino. Ti buisit a babae. Michael, data tinaalak a video kan pictures iti opisina ni Jeremy. Dagiti nakaprogram iti computer iti addaak itchay. Nasaya at clear ti panakala na. Mabasa ta na lain. Computer analysis ni Jeremy. Isu nga ado dagiti amuna iti computer system. Kita amra ito yung website. Kasmatla iti ordinary ang website ti makita. No kasta nga i-browse mo ti computer. Ordinary a website lang ti computer data, ma'am. Yung website data ti cyber pornography. Anya? Kita ampay dagiti daduma ah. Oh, Kasano kuma cyber pornography? Awan mat apulos makitak a babae iti daydi a lugar. Malaksid iti sekretaryana. data ti kasapulan na mo, ma'am. Masakitak. Ad-adan ngagsakitak. Tapi natay dati dungdungwak nga asok. Anya? Sino tinang patay? Ni Tiago. Tata, ilibas kan dito ang lugar. Tulungan ka. Dagiti laangan kakaduak dito'y ngagtrab-trabaho ti tulungam, sir. Isuda ti maparparigat iti kastaunay. Ngam kurang ti mauawat da aswil daw. Pumanong tan. Total, adakin ka titulbay. Adanasken ngay bagaken ka, sir. Anya data? Ti fishpan nga ibagbagada. Ket iso ti pangibelbelengan da kadagiti patpatayon da atat tao. Ha? Siyak ti nakakita, sir. Pinaltugan ni Tiago ni Mauricio. Sana imbeleng iti fishpan. Anya? Tiago, agling ka. Apay, Adda nakastrek dito yung rest house. anya. Binilin kong dagiti gwardyang agbantay da na laing. Kansan da baybayan na makaruar dito ay daydi a tao. Pudno ti kinunamid nila kay Lucio. Isulakit di ta kinaramid iti dayta. Tiago, Oh, patayem daydi alakay. Ken tinakastrek nga estranghero. Jeremy, ada problema. Anya dayta problema? Jay may sa balasang a recruit ko. Di na kayat ti pairwar. Anya. Di na kano kayat ti kastya klase ti trabaho. Ibagam kan kuha na adakkel ti makwarta na dito eh. Ado ti may patulod na itinaganak na nubilang. Naibaga kon dayta ngam kaskas di nga kadkad. Sayang, nabintas pa'y mat nga rod. Impakitak tiladawan na kadagiti negosyante. Ado ti mayat amang irwar kan kuana. Asino dayta a babay? Nas ka na makalibas ta dito'y tata. Lumaban ak. Agbati aklangan barok. Si kalangan ti pumanaw. Dayjay ti maysa. Aday ta. Napaltugak. Umaykan tata. Barok. Datago ka nardo ti sumungan. Palpaltugan dataan. Tulad ka! Saan kayo makalibas? Datan itikit. Siya kung timang lukata. Ay, kayo ba? Lukatantan. Tatalon nyo! Umarham. May anak nito.
Masidagdan, Barok. Saan? Saan ka ang mabalin na panawan? Naibaga akong kagkati amin. Panawan nakon. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Mamunmat nga tanda Darius kan Alexandra, ti kinapudno iti negosyo ni Jeremy. Gagayem, di uliwayan na dinggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Bala Ken Rosas! Tinapalabas, saan analapdan tirik na ni Michael, iso nga inawagan na ni Alexandra, tapno ipadamag na nga iti mabiit, ket maamuandan no asino tinanghak iti account ni Major Meneses. Kabayatan na. Adda nakita ni Tiago akalugong iti kalapaw ni Tata Lucio, ket nakaungot na ito'y nagsuspecha nga da sa bali at tao apaspastrekan na. Pinaltugan nga rod ni Tiago ti aso adungdungwen nila kay Lucio. Iti naminsan arabi, simrekmanen ni Darius iti rest house ni Jeremy, tapno ilibas na nila kay Lucio. Sanda ang nakaliklik kadagiti ado a gwardya nga agbambantay, akaramanen dan Nardo ken Tiago. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Tata Lucio! Naibaga akong kagkati amin, Barok. Umas asidagdan! Oh my God, Tata Lucio! Tata Lucio! Rumuarakon! Adda ka ng serak iti rest house. Limaban ka no Danardo kan Tiago. Napuntan ka no ti dua gwardya. Ngem nataymat nila kay Lucio. O sino nga tati estranghero arim maot? Benji, ayan ti babae nga ibagbagam. Kayat ko akasarita. Ada ijay basement. Apay ako nam adi na kayat ti agpairwar. Sales lady ka no ti rumbang at trabaho na. Dakdakkel ti masweldo na ditoy. Kay kayat nakit din ti agmalmalam ang nakatakder ka sales lady. Day tama ti kunkunakan ko na. Kasarita. Kat no di na kayat. Makaraman kanya. Natayan nila kay Lucio. Napaltugan kabayatan ti panaglibas mi. At dapay daplis di tatakyag mo, Darius. Awan anyaman na dito eh. Awanin. Natayan nila kay Lucio. No kasta nga ado ti dakas ang mapaspasamak iti rest house. Rumbang ama isardangan. Anya ti aramiden tayo. Anya nga tano mangiwayat tayo iti raid. Makikoordinate tayo kadagiti daddo mga ahensya para iti maiwayat a raid. Inanom ti balasang? Tinong patungpak. Kan impungot-pungot ko. Kaasi ma. Sana mabalin nga ipakat na ti kayat na dito ay. Papaayaban na ka ni Jeremy. Kasta? Kasapulan nakmatlagayam. Kaya't naka akasarita. O sige, mapanak iti opisina na. Oh? Apay akasta tilangan, Jeremy. Agkakanatan na iti problema. Adda nakastek iti rest house. Aging kita. Saan pa anamuan no sino? Ita, adamot babae nga agkad ang mairwar. Apay nga rod, pinaayaban na. Ta sino pa'y kumatayaba ka sa bali, ha? Isalaglag ipon, Jeremy. Kasapulan na. Kat saan ang mabalin a basta-basta isukat na iti sa bali. Diyak kaya ta madadal ti negosyo. Napintas ti imahe ka nagiti tao. No sino man ti mang perdi ti dayta. Agbayad kanyak.
Di ka madanagan? Saan ka abay-bayan, Jeremy? Basta di ibatan. Isa day Aros? Iwak Simon iti panunot mo. Dito'y kaya mapatirti mulyan dayjay salpag nga estranghero. Kita dagiti tugot na. Kaya't nasawen. Nabayagan na sumsumrak dito'y. Ket iso ti aking kalugong itinaalam iti uneg ti kalapaw ni Lucio. Naimpaglakit din tanatayan day talakay. Delikado tayon. Nagture den dayjay at tao asimrek dito eh. Saan ka matanakan? Makamon ni Sir Jeremy kada tayo. Napiksat impluensya ti among ta. Saan na tabaybayan? Tadakkel ti may tultulong takan kwa na. Ma'am, ipakita kada kayo. Duatin natakwatak a kinapudno itim imbestigaran nyo akaso. Kaya't mi amamuan, Michael. Anya dayto akin napudno. Kitaan nyo analaying iti screen ti computer. Ketik-klik yo. Tapno mapanagnakan nyo a cyber pornography. Ti promote ni Sir Jeremy. Sige. Nakapost dito'y ti picture dagiti babae alamo-lamo. Dahil tati mapaspasamak itan, ma'am. Iti pan nakapukaw dagiti babae, mabalin ang marekrekrut da babaan iti online. Ket tinapapatay nga escort service. Mabalin na konektado dito eh. Wan gayam, Michael. Kunam anaamwamon tinanghak iti account ni Daddy. Dahil tati sumarunong ay pakita kada kayong, ma'am. Ngamlading itak nga ibaga. Ani, ma'am Emily, ti hacker. Anya. No kasta. Nalawag itan. Hacker mat ni Jeremy. Kat nalawag nga iso tinanghak iti account mo. No apay anagpukaw ti kwartam iti bangko, Darius. Ispya ti tawa simrek iti resas. Nagliway kayo matadwa. Pakawanan na kami, Boss Jeremy. Saan mi anay ropaan? Tarabi, idinaglalaban kami. Gaburan nyo ti fishpan. Taimbaga kanyak ti gayem ko a hepe. Nga da maiwayat arid. Delikado tayo no kasta. Kanya ti aramidan tayo. Aglamang kayo. Sana mapalin na masangputan da kayo dito ay. Kung ako, Nardo, sana arong pangagdanak ka. Bayanda kon diti kusina, Mami. Siyak man ti agluto iti kayat yu asidaan itan. Iha, adamot babaunan ang mabalin nga agluto. Mami, kayat ko ti makasursuro nga agluto. Takonada. Kay kayat dagiti lalaki ti babae analaing nga agluto. Pudno day ta. Kasta day di dadim. Nalaing amangan. Iso sinursurok mati agluto. Kasta ka di, Mami. Wen. Oh, siya kung timang lukat itiri daw. Sige, Mami. Naimbagnal daw yung ma'am. Adda ka din ni Alexandra? Aglot-luto. Asino ka, Barok? Siyak ni Michael, ma'am. Katrabahuan da. O sige. Umunag ka. Mami, asino ti bisita? Agtugaw ka dito'y salas. Umay ka dito'y Alexandra. Mami? Oh. Michael tinagan ti bisitam. Adawit na asabong. Oh, Michael, sikamot gayam. Sangwam, tasyakon ti makaamo iti kusina. Panagkunakat na singpat na ito'y abaro. O sige, agsarsarita kayo. Oh,
Anya timako nami ti loto ni Alexandra, Michael. Magusto ako unay, ma'am. Nalaing gayang magluto ti balasang mo. Si Kalat tinakaibaga iti kasta kanya ka, Michael. Ahon gayam, kasano anaamwam da iti balay mi? Imbaya kon idinatay ni Dadim. Remember? Wan. Malagip kon. Imay ka idi nga agpaiso, iho. Inturturod ko ngay may agaram dito'y balayo, ma'am. Barang ikan ako niti tsansa. Kasla, makita kat agbagay kayo. Compatible kayo siguro iti tunggal maysa. Iha, panagkunak kat seryoso kan ni Michael. Makitak day ta kadag ititigtignay na. Pudno? Ngam, kabsat laang ti pangibilbilangakan kwa na, mami. Masursurum tumatlaang nga ayatan. Tinapatag, nasingpat, kan amo na nga apresyaren dagiti banag nga ar-aramidam. Bayan nyo, mami. Panunutak anaimbag day tabanag. Iha, di mon urayan ni Darius. Tapanag ko na, sa bali at talaga tinakaiturungan ti imatang na. Napay kami ti inuayat mi arig. Panagkunak. Naamwanda. Kunakon kat. Dayta ti agparparik na kanyak ang mapasamak. Nagbaliw ti lugar idi na pang kami, Jay. Dagiti mang manggad ang nakita mi. Kan nakasarita mi. Kung nadamatan niya ang reklamo da. Impluensyado at tao ni Jeremy. Ado dagiti gagayam na itituray. Ado ti kwarta na. Kat dayta a kwarta ti aramaten na tapno maliklikan na ti kaso. Ngam dita mapukawan itinamnama, Darius. Maipaay tumat lang ti hostisya kadagiti nagbalin a biktimada. Sapay lang ko na. Ni Emily. Umawawag na yan. Hello, Emily. Sa dino? Okay, sige. Bye. Alexandra, agkita kami kini Emily. Darius, denggan na kumamat. Pangasim. Saan kan ang makipagkita kini Emily? Agpaggadla ang tibiyag mo. Ipanagnak mo kanyak anapodno ka. Lepas mong tibiyag day jay nga agent. Wen, nanggagmumat, ti panagsarita mi itay. Day jay nga agent ti siit itibiyag ko. Rumbang ang mapukaw. Naplano kon ti aramida. Mangibaon ka iti taom amang kadwa kanya. Kat no saan da ang mapatay. Siya kon amismo ti mangilepas iti biyag na. Emily, awan mati ang mukong okasyon nita. Tapno agsagana kay iti kastoy. Espesyal na ito'y akanito para kanyak, honey. Oh, toast. Honey, magustuhan ka diti suot ko ita? Uwan, bagay mo. Bagay mo dahi tabistida. Di kan tumakdara iti tugaw mo. Syaklangan ti mga rakop kan ka. Amok, inay ayat na. Kat kastakmat kan ka, Darius. Nga masapol nga agpili ah. Nyati kahit masawan. Saan asika tinapilik? Kanibo sana naman! Nyati kahit asawan dito, Emily. Patayan yun! Kat ibal lang nyo tibangkay na iti adayo. Jaklap pagarupan ang maaramid mo dahil kanya. Awanan ti ado aso! Matay ka! Oops!
Anya pala tararamidin nyo? Paltugan yan! Naparta ko na itigaraw na! Saan may mapuntaan? Paltugan yun ko na! Saan ka magkamaling ay putok na ito, Emily? Ang mga numakalbit ko na ito partog at sikati matay. Pumano ka! Sakpeng agsip na ti panagkita. Anay ko, nagsakit ti dinulog na kadyak. Nablon sa timak. Anay, Takrot kayo amin! Awan sa serbiyo! Awan ti paltog na! At the paltog yo? Naman yung tinaramid yo! Naabak kayo! apay ang naaramid ni Emily ti Kasjay. Darius, anya tinapasamakan ka? Ha? At sukat mo? Awan na nyaman na dito eh. Kunak ngamin kan ka asaan kan amapmapan. Ngam di nakmatdangdanggan. Talaga patayin na kaday nga Emily. Mabit lang. Agasak ti imam ngagdardara. Awan na ito eh. Basit lang ang asugat na ito eh. Kasta una hindi pa nagdanag mo. Talaga madanaganak. Iso nga imayak adagos apaman nga imawag ka. Asino kumati sa baling nga awagak? No saan na sika? Danggayan nakit di taginom ta. Kayat ko tagbarsak. At nung makalipat ak, ure apagbiit lang. Darius, kunak man no na isagana mon tibagim para iti dayto ang laban. Kunak matken ka aday tarik nam ti mangirubo ken ka. Panagkunakat, awan ti amom iti ayat. Natangken ti pusom, iso at dinak maawatan. Bayanak lang nga ginom. Kaya't ko nga iliwliwag ti sakit tinakam ko. Kat no saan nakadanggayan, mabalin ako na panawan. Italamanan nga umay ka maturog dito'y silento. Imbag lakit din, tainal daw alinlinisan dagiti babaunan. Mami, Oh, amay ngagsangsangit ka. awan dayto mami. Napulingan akla. Di ka naglibak pay, amamukan. No napasaktan ka, kay kayat mo ti agbay maysa. Apay, anya ti napasamak? Ni Darius, mami. Sinaktan naman ang tirik na. Kunakon kat. Isumanan ti makagapo iti panagsangsangit mo. Nagsakit na kitimbaga na kanya. Awan ka no, tirik na. Dinalaan mo. Manipod pa hindi. Hinayat ko ni Darius. Nga maapaya di na marik na, mami. Ngamin, di mo ba't iparik na ganikwana? Napnuan ngamin iti gura kan panagibalas ti puso. Ngam, dahito iti tandaan iha. Iti kanito amay katigura iti puso. Ayat ti maisukat. Mapatay mo ka diti agent, akayan-ayat mo. Tinutukam gayam iti paltog. Apay adi mo pa'y lapinatay, ha? Pinarigat na iti kastaw na dagiti insurot mo at tawag. Nga ura da paltog da. Laglagi po, Jeremy. Di malanda iti training. Amo da amin awagas ti pan nakilaban. Di ko namkit di, maag ka. Binaybayam nga agbyagpay dayjay nga agent. Di mo usaran ti panunot mo. At dati sumaruno agundawan? Syaktan ti manggibos iti biyag na. Sige. Italag ko kan no kastan ti kayat mo.
Jakto pulos ikan iti gundaway na. Pulos. Dunteng to nga tatikan nito, ngagsango da Jeremy Ken Darius. Gagayem, di uliwain na dinggan, tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala, Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon Ken Musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Bala! Ken Rosas!